na pa ya ki ko pa ya te ya tu Presence. Era bukan distrik ya. Ane hari pun kang pun tipu kay kung pun kapuat service kang ina na tani mo ko kaya manang mentapo ikay iyay kan kangata ya kapan man ya auri funded kana hari pun iyay yante CS hari te beritera te mileage claim kang harun te mo nakin am kapan man nam tabun mo ko ko mena iyay na kuntera jawab bisa kan si tahu tak pun tahu raya ya na ana proses kaya na kawai ya ako na ito ni tuwan ito ka claim bayara kita ako na niya kato apong ya pun ako tatabon mo ko na anatani mo ko na ibu yang kan ne akipun tani mo manang ari na pun kangapon kapua to kaya tanda tani mo ko ni tahu tak kan na ti pastikit ang ayan naman kan iya yaron kan to kaya na aget mo kaya kana mau apun ko nan to katanda tani mo ko ni mari na kanya na punta sas te transport te business ari ka tawro to te wa te boss na ake tu kaya kana pun mawa apun ari pun anya pun na kontera te business na ari pun te kanto kana na pun da ibu bukan na kontera te sa te nek arap Robert Presence. Te seti. Ketenuan am sirak. the speaker ko ne kari ya pun na ka kai tau ma raw ni troit an panan ti presidency kamata takin ti da pe yang ya amila yen kai kain ti kawa kan ye sel mari ya kan o ka tani nga ka ka ngoro yo ti tirat pe pe na ko iya kala no pa ya wa ki kala ki ne yo police ri ina ka da mero wa ki no ko ne a sel pe ya ka ti tau ta ina dapat ti ka kai nang ta mero ina misak o ka tani ko pa iri ira na ri ti kain kawa ki aquí na batu karon te katamaro ay kapon nori na baka tarawat na ito naroon na le kangayana na di ka nasisira kita te sa te akadinya kami tarawat ito teman ako rarapat te speak Robert Presence. Ay pun pen ti bukan ti sirakan sing nakungan na sirakarimin. Ti sirakarimin na nampan api mermeu ana dapat kakilun teman desati metap tuwe mea honorable tarakabu tufing desati Rama ano speaker sa mga kamauliran di may turuturan di pakan tayo abon na kayo makain ng mga bis ngayon kape kain ano yan pa tanong raw ay di kiribas abari sa abari Nauri kau ada ayu dia kan di sinak ya kia nampan abner mau kangai dia kan terangai rongorongon dikira ni mana musirawa ibuki ya tar mau kurin ta kaun sira idam to miang age to ipaka ibuki diri ku ta kau metenua au ta nga wa bui mau era pa speaker Koraba sati nakaka disirakan ironde Government Presence albon minutan teman na Honorable Dr. Tuwetos Government Presence Raba speaker kaliniaki ayo kakan na siya teman sa ti may tertuwa miyang kaliniaki kan kongot sa ti kaliniaki pa ipunwa kinabangkay bakaman ibukin na yaman musira wa council yon tertuwa miyang na kuna niya iti mo kaya kipakana kana iya kay ni tayo ikakira kinanoy Koraba government sati karinek bukan amsira Raba Honorable Speaker iraba di takon presidency kanina kindaron na kaya ka kau ay dire di kaya ka ay ngayi yan ya di medon maguriyak ay ina pa kana tawana pun nakina kiroya ay naki iran naron kay ni pay naron di meta to ni kiraya
Angkai kacu ini ke ayeli France dan tekau sih ada betul yang mungkin diri gua mewa, gua tengah gua mewa, ini narun de ini baik, tapi si kantoran baik tapi gua, abang dengan itu ada tekau sih ay mungkin kata pada dia orang orang itu tahan magurit, narun de itu ini, kami tu agian tidak ada, baik asal ada berpen itu orang orang itu dem, ada finance, ibu sih nak konti tekau business. Kadinek wana tahan maguri awat tarandi di terayo wa kwan pakande ay live branch ya kwawa kay punsi yay kay dimen kana di metuan suai ande ke yamanin mo sirawa andi metuan da di karier karo kote ay era pa no speak Keraba Sati the Women Presidents. Rapa buante asyak sedia karine ke ayo kakana ko wa pun olumen ta samoku in the council ai ka ki pusmaya ke jera ai submission book in the league grant au na kai agi bugin apa asan kunya ke ba bunrana mate de mane na ka mokti abon nani bugin ang kaya nganaki women me bokuya ani wa kina kina magai to moguriona pa punsi ake te ayapet certificate asan no na narna ka te agna de sadia kine ke to asan kar ko ka kana man yande te no wa kar ko au ko ngi moguri ka ake mo asan no ana de impet certificate ngi de pepe no bum buya na ke women da ke mana ko wa to de sadia kine ba asan no sana puntarero erap Keraba the Women Sati Kadinek bukan sila kita kawan deh. ko erap ito para naging diri naron dani asan kapara-para de comment ito pa ngra na bente ko kaki ya sara ben ko ino de tera de ngoro ngayu ya anda kira kin naron de kay pere de bewa ato ya karau te kamo to ibukin diri kayo ko de yina ba kan de bente tera diri kaya age time to na ben chuai de ai ro ya de o ta o meten wa de ya manen musira ko ra ke kai are ke na ko ya na pain wo ta nga wa wi mewa ke de diri kayo sina usier ke de ta ko ben de resistance men ko ra ke na ko nan wa ko asa ro ya kai ko ran pa diri kayo tan magure kay ko wag pa apun kamer maguri ai mind be de tera ori inde ke no ye de marin musira o de ka o meten wa apun de ko kwan taraki ne yo kai te er ori ki de ai nanwan de tera yo ori kai apun kan ya kan pere de diri ki o ta ka o be wa yo or bain de diri ki ri mai era ba de ro speak Keraba Sati the Women Presidents. era pari buante sia ke ko kana si oto ke ye ka pa asan kai pa kai li kuanti de di kiano pa di kiano ko kana ko di kuanti bugin ko tanga ko tenua ele ni pa kan di kai yo ke par nor de ataque te isi pa di kuanti i muin de me ko te magana ko ser mu ye ya no de di kuanti bugin de ki o tanga ko tenua ni pa kan di kai yo adeli kulan mungkin wo adeli kayu nare ko kan diri kan oke mayari ikan gada ro yo to de tera de sedia karinek pa kana pa inte diri ke ayu no na ane pa kan pa diri kan pa ya kan pa diri kayu era ni pa kan diri kan oke mayani kada merari pare kaya pun tagin ada kawa kira kaya pun emera pa na guys pun anda di lagi mau korak on kata yin kamata ta di rongon te aya yeli kuran tinai ka ki bai ke era Jadi kabinan bukan amsirat. ko era par ki de comment ai to ba de tarun dari manedia de teman mo sira o de li pranter wo me de no ar de entai to ar bai de wo tanga wo no ari mo ni pa kai ke ya kara de me to an choi de ke ngan de roi no ai de era que iria pai de payment era enkai era pai wo tanga wo me de no me choi de ke ngan de roi de payment de ri ke na ko tanga wo me wo angan de sira ki na ro ndari ar
kain na rin ka ngati kami tatayo ka na may irap pa nagaya ka pa niya sa kain na kapun daytak ya ritak met comment ari kita open di ara kinaka pande kita biya met di ara council di dimin di ritak met office di kita biya na office di takon president sa ya naging darawa di kaya kan daron niya yasan kaya niya di takon ay hindi sila kayo ako di teman mo sila si sistema to di takay to ri ara tan mo di council Roy de kayo ani ko tar maguri tigi bondora kin ko na ko yara tar mag rikila aroya tar maguri sky to wadi taw dia darun dayo ko koruan darun dayo si skaw nga de meto ati rikila gili ka koruan darun kante ni ka na musinar kina pun rota don me Roy de de bodo na dera pa speak Yay kaya kanan ni room takon business. Kamu yang tahu pun tidak kait pernah nah kait tahu nong setia kali ini dorong pernah yang tamaru arun te norekin te kawaga yuan eno korai ma ko asa kantene eno korai kana mangari te kena korai ko songan kaya angan te arun na yali kuran te na ka ki ba kai kana arun ena korai me arun te kai ba era Robert Omen ang kaya pen bukan disiragan sange mga nawan na resira karimi na nang parang nila pumadawan. Ngayon ito ba kayo demand sa ti Mayronos Honorable Jeremy Atapay sa ti ako rin Sebagai korbawa ayo siraki mana bende je yesus no se paka ai suku isu mesi ko wana ntei on the floor itu ai menono paia ki men mon sen en dirikai kana ikara ko angkai kan siraki patirata ka angkai do te ka ai kwani karo ani karo te ben Kuraba sati mangane inakaya kaki ilon ti militan diriri Honorable Ruatik Tagaira ti milita Koraba speaker ikaita wad siyari de men news na sila kakawak wayo kakan jadi kita pun nau potong makurian ono payan mana pen diri ipun korai na ono payan ono nau sendiri intero pana kibo iri yate dengan namne ay gurin takin na tayai paya wage parunga ipin mga katyan na mana pe Jesus no scrub Rodimi sati po kanam sirak ada baca matemata ikan ni tahu sudah bisa baik ha pasal itu ya kalau kan jauh warapatan orang sebab wakin ti milita ti milita koraba de speak arabat sari manna en no sibigil bukan na staga yang pente nari ena benna grong kita ina bari mari sadi bari ye te popai suante tira ke ban tonchak dar de se sakna ero ti sati kawan po kanam sirak ida wadiriki nange mansi ai karawak Pagkakisya, tratado mungkin sa po pa yo pa ino atiradi sa tadi. Yan ka nga timin tayo punin ka ma. Ha, teman de kaya kaya. ti milita Korabati speak arabati sadi bukan na sirak akita kaang teman. Ikaw man itira tautek. Araw ta naman ito putang gili. Yes sa de barong. Dan ikan sangat setia karena kau kain terus, yai terbayar eroy butang ini meta council, ibu kan ti demolishing, eroy ta council, sebab itu ta council, orang nepil surai, teriga yo, I mean akan ayak rog, pero nakatiket taningan desa dike, te enasia nakas tri sati
Rapa skuru nongo pa enesia nakas kanjiri gana ro pare aga kasinkai sebai na ikan sidak to vouchira aka pogona to wayo in fund the maintenance ayo ai ro the balancing kai dirgayo Terminita. te era pate bukan disilekte sa mga ro yon the finance so to yo me te tamne yang ne kayo to popa yesen kroki ke to contract the metra te barang ibu ke tenta metra on process me te maguri ya kroki te sendaki na yo na kroki ne peri me yana sen nox tradite te ai te kamata ki na merano kapo kana de mane yo nox akas betul jadi karo akhir kira te sang persia kani kita ka bari metra disiplin mesin bukan dan pai maguri ngai an kan ko random mangkai mo arta mi ngai nox wapi mel mewa ke jadi karo erap Kurang minita. Ngaya pun pen de pokan de siragan semano kan de siragarimina. Angkanya di siragarimina pen nampana api mewo. Nanti baka kayo runti sari teman metep tuwe miang. Kan ro tarakap tofinga. Nakoy mti. Sadi. Raba, anaro speaker, ako de yakurin makatabi ka sila kari nampana. Abi me owa, o kari me owa sila bukin te bong ngayo. Kangay de akan de sila. Ya inoragin doki wakin de makurin kadide. Ya tapos metu kuragi suwa. Da kawarin na diri at yabi college na makura de to miang. Ay doon na tapon diririk. Nandito yari mo waki de makurin kadide ayo. Tiraro ya karika. Tira me na konde waki. Kuraba, anaro speaker. Kurang sadi anak kaya kaki ron teminita ibu kinteri tahun berbuat kita kaya teminita. Kuraba de speaker wayo kaita wadi sadi yari de men na may teptu e miang na sila kaya monte kakawak awayo anak kaya kita utek katabihan de makuri na kun kastam na yaus de masu kuragi suwa takawarin diri at yabi college ya puno mo na paya Ibu mo na pa yun na upo tagli mak pangan mo yung roya ten three ako ron na ron nay kay na to way na makuri merapat tay ka kokro tiaro ay na busiroy men nag gusto gito ki makuri may ron dawaki ako na andi ki mara na ko pero nga akya kari ka tira mo na kon ka stand makuri erap Kurang teminita te sadi mon bukan nam sila. Raba, anaro speaker ay tahu de minute diri kari nek na kaya kay daw ba kata yang roy de tamne ay bukin de kari gila kayo ako de kay no bukin de yata bon betu de koragi suwa riki pon de nay ne bun kanwan de ribos na ribos de form 7 coordinator antay de kabepa kay ya kabepa koragi suwa de ano kayo na makay na ay diri yay ba yay tingaw tabun may siya de nay ne kay de meto ni betutu na yaus ng bek de sirak hibaya de kadara ta kadaw daw bandinga yana sa yay de kadidi ayo andaran de perungan de yawak rapata ke regre may kay na kuna ni kauya iregen de montem diriri kya bo wo tanga wo men naw rapa Teminita. Kurabati speaker arabati sati bukan na steka ikan kerau tiak kan on sadi ba ayang kayo ng dra wakin dra ti kasis met contract or rarik atana pun tak mo tikit mo ta san wala pero wala ta kuna sar kargin noro ta tem marimina non te ya irap Kurang minit te sadi kabuan bukan nam sila. ko arabati araro speaker nang darabati de minute nang ay era kuranda ka dite kaya kay nang ayisru o ti na ya katam nei ana tanda pa ka wari ka contract ay mungkin dito kari kira kayo ito ba yang ana pero ay kan dira de kaya era gini meta to ana nang ini bobok ara pari kite de binita ta bur maguru de education ke era gire ke de be na wakin de kadi de kuna nora ngara ina de binita ko yai de
ide me don wa ki de makuri takadidi pangai de tera ide me don wa ki nakona nora de de minita de terakin de tamde takadidi yo ba nakona di pun de tabarin dari popong roy ron de to mayo daron de ko wa ki de petera pe kana kai naro ki ai nan kai ni de de ran ta po pangs ki de terari de ya common room ko ragi suwa de terari ki de kai naro ke na koran anda ni kai nak on ko rowan de tamde ki de dom wa ki ro ki rai praba robo speak the minute. Borabati speaker arabati sati ngare na pun sati yare ammo makuri ka karo ke akan iben sadwan ya kan dokon apun kan dokon saya makuri na arun na beral hubungan kan kanon tinan nausin mek to ayong kan ne sabagati ka bisi ndra tan pun nagi ibu to to be honest tan pun nagi sa nonta sa mo tan pun sa nonta tema toran tema ro erap Kadinuan bukan ng sirak. rara ba ro speaker ako ya kai daw de minita narod de dira de nagaya ka ri punde ya bu cuma ya kan kai daw de daw de ka ri de rapoda ki ni ri bukin de tarakin war ko de abi college na ko de yo anar ki ya kan de tana de karabara pa na ko ta de ri de abi ke college na ya be kumaka dia na kon ya maguri dayos wana mo ko raki suwa de abi ke de ri ga na ko de nga ko be de nuwa apun kuri ni pen scholarship ate ai na mai se te ngau tabut para bu ngau tabut te kan de ngau to raki suwa de ri ga yo arang pen de ke scholarship ya ki mete buaka ko roy tau de bugin na ro kiri bas tabe dikirak age buka de sirak rabas pi Minute. speaker ikan tongar betia kan on tisati makain tu yang tiroinop ay punis sagyay nan ka kong ngai kain makor kapen ke 3 day pun tapiran kapen sagita pen teman tapiran kapen ngayari kang asnari nanganon makurin no singan no yara katia man pen pun dan kurakuran ki nakita ni ngate mo buk tapi to ya ki waki mereka ya wakin apa sabar nang apa yang buat diri kay pun tabi rin kapan hirap Kalau pada minute kan pun penubukan disirakan sama orang yang sirak na narimin kalau orang itu pernah bayu orang nampanan ngapi mesua orang kanyan na nanti pakai kirunti saya mai rambi orang Yakob Jacob Karutak Nakom Sati. Para pa honorable speaker, at ay main na ikano ko sirak kapon tepanamon kamauri ako imi guys pa montay na plantain inuntain tayo tiyaw sa iyo. Ano kon te presidents hari ni te kauman te ridan te kaitar te tan minita. Andai takim tan sati kapen tan oran kapen yon kibas. Unda benin maur. Sirak kan nampanan mapi may suwa kanita kan. Kona te military tapi na karawata tikita yang tanggendran nakon pana pa kay puntuan at siapa ay ekito to ginrota kin tain timau rarap. Rapat sedi. Ana kaya kaking kanyam sirak iron te minita ipugin de bayan karikira kaya katimetuan korokor jangan roti ke wataras te minita. Prabha speaker ayra pergi seti ya karena may rambi ayong kan kaya kanda na silak. Honorable speaker ay kurin tiyakin na kundi seti may rambi pati matoan ntaw roy ni popo ka ministry na kundi popo si ayo. Prabha speaker. Mon bukan nam silak te seti. Rarapati minita kariniak kaya kanti sirak ri win kay nanokin ti tanggendran gawan panap
Hari pun kaya kana di sirak di busi hari ngas kami nanti sirak ayo. Pun cerita di sirak kan. Terus kena kami tata timini atau nak ningai atau nak ro di tangin dan kan apa pana pangkai kapun di pun rota kena bentemo. Aku pergi te jenangan desalination plant dan asen korkot. Tiranda ben kakao gina pare pun nanti indra nanti karau pun sirak na kunan to kami tata di timit. Ano ningai to tangke kan kunan karo ko gipana. Karap Minita. Probably speaker ay rapor kiti sati may rampi po kan na sila kaya ko sinora aron na nakain na paano pen ron ti kakoro na mapen kilipes te pewan ron kangangan de kinteran de moy ako tay main ta pun kaya un na sila kaya ti sati bukin kare ken kitang yei kanga puri di bi ere sa ni kaya kaya ka supa pukin ano ata bukan apa ada pun mau apa ikan pakai the yo ana semua kuriang kai mete nepo ya namanya sana kata ko TDP bukan ti kanga aka koron na nyai ma tai tapi wati tai mo kuriana ata semua pun dita ki mete seti mi paano pa kana no pata uno ai kai na ko mai nan ni mai de tang yo ko wai pun mo kuri mo ara ko rakinta ni ra makai paano pen kati meto a meu na yamisi no ne tari na kontera ni bukin da yara sidiki bukin te tera ni moi bukia kain pan kuraba de speak Kawan sirak itu sati. Ada sati may banap panabuha di sirak karena bawa sipang atarday. Kora pa speaker ako ikan katami yo total noron kanga te bubusi yo so ko wa pa mi nga pen pen kai no te po yetiran emona men te tinga pun ga kus oro ka te tai ako ikan ka para pa yo andara mo ko re pa apun pen to aus mate en tanke e te ono nga lita ke to te no tan as ko wa pa te tanke dan nane pusi nga ya kan naran kan ti ban yo ne min te pa yete mani pa Ngaya yon narap mo ko na pala bis kapongan na tiran na ne bugin te moy kapongan na peteran na tunu wan ngan lita ne bugin te was kapongan na peteran na ne bugin to te po raw mo to te kaisak tero ko tero ko sinan pa ya pun na kita utan na pa yi to mani pa to ya kun to te menga tos na kita pa te tapi kayo de tayo atos ko nan ton Korota kay sa kiton teran minta mari atas koran mo minta ran ni to di disen ke to di takaro nanti tayo yo sapun taga ka tibu siya yo ay pun sito mo na tangki e ka to haki yaus apen na pe sapun sugo na maratang kan ba ayon onen min te mani pa ay sapun bubusi pa ipun na ke di kan teran kan na ke kanu nam tangki warje in kita na benga ay sapun taga ka tibu siya yo rara patari rambi sa siya meruro mga yon narakanga ka Arab mo ko na parap o sa kakay tauling tayo pagkaparan ti Arab mo ko na kakay tauling konti minit kay skoran ka nga noray ka skoran na pinaka nga ta nanungak non to tibusi yo sa kakanta ni nga paningay titay ano ro iteran na yo ano para ka don para balik di speaker ara balik di minit dal kaya Arab Minita. probably speaker ara pati sati may paano pen puto kan na sila kita na may dambi sati may dambi ako si mera lagi mete sati may paano at sati may dambi noran kay na namin tangiran di pa ya teran ako sa kagabihan na rin agari kami water source was with the teran rin ka kyoti tate karaw ko naroon pa yung mga kakano amitang ganda ite karaw o ito pa yun pa nakarikita ka titawte ka na sa karaw ko yapamiti tekandan Kantan nga sa napan ko iromi meta ko ta ko ko ran diga misin na kayo nagatiran pa din ang ko kantan nga ina mga kunan na natin meteran na meteran misin na kanan kuna space point na kun muenga na kun mitan ka kanawa ka meta ko tay toy nang kura na ntaw na capacity tiran misin na kanan kunan kay tara tiran na mais ka toy muenga ma ko na rin pun yoy na misiragi pun kada ken kitang gendan ta ko sa nora na payo sa katayin kakain ka binumakan na ko wari pun kada ko taw sodium panap ya kinang mais atau kenaro na pa po kay kawala kay kakunan mo time nora kay no paano pero kita on time tay takakaraw tayo kay o sina yaki para nanonood at speaker sa primero ro kita na badness hindi ada to na badness hindi kan tayo ano ko yon kakayan nangan kariken tiran may yon tan
yay na pati tremendous maruro mga iyo kang ako sina pa ya ko na kay tayo pun kanon dama ko ta sa mga usira kay non cabinet nori mo hindi kay kanaro na pa ko kay yung uru nga pa na ano tayo ka diseti may paano pa tayo kano ko de ka po tawa paano pa nauwa may istinan mo pa kana sa dikiraki at ay paano pa tas na mga karon pati teka kay yo na iyo kanaro pa ako na ban pare ko ayagir kay yaran na kay pa city tiran de karo men bisit na te karo ere ri pa sina nori ay kay patiranda ang aki ako nan buka kay nanon paano pa the long term okay tita ay baba kroba de speak de sati ram sirak de sirak kabinan bukan ng sirak. Arabadi speakers ay punta po naan kahit ako noon ti minita ining dara po kaya kan ti sirak ari norakin purikan te kang arion paano yon tiran ari kenti entang ti long term plan ari begin na ba kakain di kitiran nani ngamari na pa ni ina ari nga sabut sana mentato pigian tay kano ining karapati ti minita begin ti pusmaya kinti tapi kayu kangat tami na pa ni kanga ining makuriya begin na norakin tiran nani ani ina lo ngal net itu kiti tekanga ngani yon pan ay punta karapa-rapa ano kung timinita apun na kundi tautea ning dar Kurapa sati yam kaya ka timinita Prophet speaker ay na barikiti sa di may lambi ako sa pagkain dinitag yon rawakin ka kita kaya nawaki paano kahit tara yakanga nga yakay na may kurapa speak kurapa timinita ang kaya pun kuro sirak kanuan ti sirakan semana ko nara sirakarimi pun ti sirakan nampana unup mantawan ang tabigat sa tiyak ni may beso the honorable Dr. Sintiang Tesati berapa de speaker wayo de o sirak site militar tabena ya kuna ni karawata ari kita kamana nga ibukin ta kamakuri na New Zealand o Australia kurapa jadi orang nakakagan di sila kayo iron ti minta bukin ti kamapuri akar kirakan iwan na tabotan namin at the honorable Auria Kisina the minute Propati sa pera matay kanako kaya kanako ana sila tinan sa tiya kanang may peso ya wala mo betay tubaran kamauri panaya manu nai kain makin ka pera makawan lagi kamauri ko ti speaker ko rin yagi na presensya ka rin yagi ta komen ka rin yagi military ka pera ka rin yagi tiri dan takay tera tanti ka pera atan nong rai non tayo pananti ti bew at meron ka na pera beuri Lori ayo kan kaya kan ti au kaya kan na sila ti sa tiri man ka rin yagi ti speaker ko rin kaya kan na sila sa ti ka rin yagi yang ahan ang kay makuriyon ng puta mungkin dikarikan makuri ka mais tipe-tipe ke anto na kurapa ti speaker kurapa the minute mohon bukan nam sirak ti sa tiya kadnek honorable speaker ya ita uta minita na nakayaka wayo ti mon bukan na sirak nabusiya di kita minita pa kuna ni para taw mo ari na timeline panokon ni ngai nawa ke na pero ngayo ibugin takan takam makuri ya pensinan kurapa sati the minute ko kurapa ti speaker ay pada bati sa tiya kanina kada na sila kinti tayo mungkin na rolo ti sa tiya kanina apan tanong ran tayo ay tawroy po tagir makuri kita kaya ara employees may yon sila no may Australia New Zealand o China mga terati terayo pa yang anda kuna mga may sedikit tira may sinti tamakuri no kaya ara po tanamata kurapa ti speaker kurapa the minute kawan bukan nam sirak ti sa tiya kadnek
ora bari de speak ora bari de minita karinia kinte na kaya ka tayo te kawan bukan na usisira te tawa na busia te minita na ipopo ki pa ta to wana ta kanga ay to kintoni ya kain au pota no amita may peso ta mo ari te Tokyo kinakon na mobis dai na ko al to kinsonga ki pa ta no kin ka kaninga ga to week ay to ko ba te ta kanga to wana ay digere ki mayo te minita pun ta naron ta kanto ka kita kabani mani bugin ta kanto kan tebas kita na piwan mamana ayer na busia di kita minita kana aruna pata kuna ni karigeri kana kan kata merwa yon na yo te toy bugin te tarawakin ta kain no ya te botan no ameta te bugin na no ya kan maguri ya pensinan kora pati te speak The minute. Probably speak aira bari te sati karine ki an pokan de kana sine ka yang sekarang te payari ki ari pa yari ta ki makai nau kapon makuri asna kata mero ari karo darawa kinde muantiri ki apu wayo pa yon ner sadai ba ki te dor ko amit te office ki sadai ba re dor ko ya te amit te office ko ta ber man to wana ki yari pa ya ibu pok me te kai nau da por makuri kata mero ari ki te tra ni ko na yo na iron te ki apu ki kora te speak Berapa minit? Kapan bukan nam sirak ti sati ako rin. ko era bari de speak ay buna ge de bukan no sirak de na konte minita ay bunde ta kategori no konte minita am dan maguri de ami ke yaki mem ta ge no ko ispangami no ko ibugin de botan no ameta kora de speak Iya kaya kanan na room ti minit. Ti minit. ko de irara pati sali ya ring mi peso na sila kita iyo tinakiro mas na tip na upo ta makure te me asna ti metonda karo ra kapelan te mero pa ang peran di po kaya kain kilipes di ibugin ta giran tra ti kamakuri ti kon makuri sina ke ako ra mas pika ya ito kay Kaya pun paniti anwan disirakan semanon na siragarimin ani nampara ono bumi uwa ya na miota beba ani na pandi pa na meron disati may piso and the Honorable Dr. Sintay Sintiang ti sati de kora ba de speak awayo te kan au sirak na busia de minita de mise anay bobo ki bugin kapakan na yamane te bota kin unumani au nay na peso ibugin na yatararua na kung dayan kain dairaki agay temekin kora Kurapa di sati nam sirak nakakakingan ni ron di minita ibugin di bayarian magudin karikiraki katimetuan takura-kura and the Honorable Tikeo Wataras. The minute. Propa Speaker, kurin yakin na kundi sa ti demanna kanina ki may peso pwede roy o tapon mo kurin ibubok ni kapakapo ang tararuan te kain direct ang itimakin na kundi po tagin unumani au nay ni ibeso. Kurapa Speaker. Mohon bukan nam sirak ti sati. de kora ba de speak ay rabari kana kaya ka te minita kariniak de oyo ngano mon bo kan te sirak de nabubusia de minita kariniak pa ya po ngata takanga ngayo nabubusia pa kunan kapara te minita aron na nawaki ni katamero aron te takanga ngayo kora Ti minita. Propa Speaker, ako akan ron ko ako tayi pa ite way ka nga ape na may duya kan te community kan te bota kunu mane angko to may maina aka kapaka kita manay na kun to temen na kan ya bota na kun na account na kamatay te na payment kaya karawag din na te system kay akay na no pa ni account kan de ipe kan de pa ya ingan te ware na account de ka kamene na ke sen mo sinaw ngam tangira kan de pa ko na mga kawara kay di yara ya te account details to dong kon te account de na kon mga kamera na ki bugin te tar ka pa ka mo mane ka outstanding po ye na ron ska ngok yo an ron de teknik te seti ye na makay na te be wa na atoy pa ka manay ye ran kan ta na karo mo na no na mind re sa mga kon re ari mo ina kan ni kaysa ka mo te tanan ni kidan sinesne ko na pa te speak Sati kawan bukan nam sirak. de kora pari kite the honorable speak ay pari kite minita karinek na nakaya ka ato ko wan bokan de sirak rari pati
Basta mga pun kami niya pati bubusi rin ako te minita ka niya. Kanaro na ani pun ora kain peso na kaya ka kahit tawa. Kanaro na ba yidi kito mga anak kirak. Tawa na projects na natapon na maguri naron na kwayo. Ya busi apa ya ururing ya buat lagi mana orang ini peso. De kanaro na ba yidi kakin kirak kaya ada nakunan de buka ya korap. Te minita. Berapa speaker ako ti narin nakakasakati mo kaysa kakanuan ti ipekas ni sini kan sa yayar kang artam ni memere ya artam ni kang yon ko enan wak sinarita kima unmane unaine noria pa ya pun sana pa bugin na betong ra ya sana pa tuki koro de mo yu re sa ni entai kan ko angkan yang ko kay sa tebeng kay taraya pa sinang pun ko ka ti pa yu na ko ya unmane unaine pun tararwaya berkara kemana meyay narin kang ta ko kami natin direct ya ako nakabuo ang ITP use pa yung nga pun itime to naroon niya kay kang estrella pa inaki ng itime to kana yaroro na yun tayo nakmayari sinang yayara maroro siya ko na nakarawan din karakuha si maroro mo may unumane kakarinek o naine pa sinako taratam na yun ako yun naroon na yun okay ako te kami pa ito una de mga tipiket sa ti ibuhin tao na wakirikin tao tiyakan po tayo kanor ako sinuri kakanda to ya kanina yara unumane yun peso pa tuwan na tepe ito para pa tan tao tek ay mati na no ta sa tete mo yon peso kay pun na ati sira kay may peso ay ato pa ati tao tek kan kiribas na patan kiribas ni kapane le ta katakan na pe yo ari pa na ri indi kay kangatinan kanwa nga tepe way ka ay ka okuro ato sina ko naniya ay po tan namin ta kita ante kanina na may na ako to check ta kanina na no ako na hindi kay yara unumane maraw na ini to na ron tinan wakin tararwa akito ako na hindi kay ito na metuan ay kanon de makure yo kanon na rawak naroon dari kapay na yiti sa tiya kanina may peso asi sa tiya kinutam bubusiyakan ako na matslik Kabinan bukan nam sirak ti sa ti. Probably the honorable speaker. Era ba anakya ka the minute ka niya kaya ay rin ka kuray ay banagya bukan na usira kiti the honorable speaker ay takakatigurayan na konti minita te may ulit rayo at tap mo era Kurabat sa ti. Ay pen di bukan am sirak ya ay pen am sirak kanon am sirak asan ako nila sirak karimina nang panaisip na ko yung di rota bebo. Ayun na napakagiron di sa ti man ya karina may taraw tinir di honorable tirita muminikyak di sa ti. Berapa speaker mana tapi ko sira kita sa resi te kan kamauri no ko ren kapen na sa panen mauri Mary, aya awayong kan daw te kan daw sira ki ete meto anda ta mai si ameta ke amokurin tayen vet which is kampana ke swai mende ke li brand porque no pasa que ina pa ISF uno na makai no tabe con tadiri ke mo na ki kapakan de li brand no ko ya vet which is companies kono te tau te kan dina no ai anora yen kapakan ne li brand ibukin na makai na ake asen makuriyai narona attack at the provider payment love speak Kurapa sa ti. Ay nakakakyam sirak yan. Iron ti Takumen President. Sa pun di minata na bebugin naman. The Honorable Dr. Tuwetwas Takumen President. Era ba speaker kalineki ayo akan respect man sa ti kalineki may tero kan ko ngot sa ti man kalineki may tero bayan ta kay pati pintaman mo sila sama po yung kampana business ari kumnya kinana manen nana namanen na kumaguli ina no tay ari po maguli ay ina po na kitigiruna tamanen mo sila Kurapa Takumen President. Sa kanasan ako dikiti. Mon bukan nam sirak di sa tiya korinek. Berapa speaker gerapati de military bunde Takumen President ako ay matatare pon ko kunani karike wo tamanare makuri yo wananap taman na ko ito ko bunde bugin tabikan te kasa yo pa kangai pare yai tamen na ya kon mon delili kin deta yare mon mona ke ka pakante ate taman musra na ko ya kampana awama kuri damen sanwana na kon epe angkane ay ko na makuri men mei sagi ak makuri men sanwana na kon de peri
ajar ini kiri itu hari teman nak makuli awam makuli nan to men sun karo ko itu teriki angkan nak jangan nak mungkin apa ya sendiri kiri tapi una makai nari amakuli ak makuli na akon aki na kang ayaman nak makuli meron na makai na kimari apna tay amakuli ajar ini kin usi ya ko taragi ari naron na pun yakin dari takumen beses na konte ana kaya sedi mete dawi ari kana pun ben yam dik na makuda ngande ko claim kan dik ari min ayare tesiraki e bona kan kapakagin tay yaki amakuli ya wa ayaman na makuli ano The government resistance. aba bukan siraki ada ko ba mo kan na pun kita kaya doy doron kita de tama dare doy e won sen mo gul me maina ya kina bege ya kina na na sen ko para ngande na ita ko ban de teran na bunje ga ga ro ngono ba pun untuk ko wa ati tera ta ko wa de na de na kana te fiu kita mana da mo kun de yan orang to nga yan era ita warna ibu bo ana pun de ero kona de tante de saka mo ku ale mo de man ko se ga ya pun sel mo ku de man nge to ni iro de ya me shiro ta mo ngal men te ro men me ga ko wan kan de ona de no kan na de de na ta da ba de ari to ari ana ko bata ye tan na ke do ana ya man na mo na na ro ne ana no de to se ki no e bua ko to pun de ta ko ko na ndara ga ma kana te pa ko ko na ye ba nga te ko ni ma nga pun da to on ga ye de to a ke de system kan ko na uringa ba de ko buri ya de so ke ko sen en di fraud the system ke o ya de so se ke ba simple da o ke sang to wari ga sang si ga ba ga ni ba ya nzi ko se mu wa de so ke a ko na ka de ke de bu ya na para ko bun ana te boy a bun de ne kana ya ke ko de ka de ni masa ka de system ya de na pun ga ro ngono na na da to ko ba pun ya na ki ta na pa ko ina mo ur de ari no de no isek ya anga de re no gan a da na ngu boke na pun ro na de de mo de na sa mo me mai na ina po to a de de ko wan de ari e mo ur sen na mo ur men de ya era na ne wo Rabat government. Desati ya konek kawan bukan msirak. Berapa speaker aku era pa ramata beterari the government presence itu bayarari itu apun tang nono ya aku bayarari are kangai yo ko are apun itu ko de muasagi to are pun aku de tain pakaman itu ye to ko apun itu pa ya yang pun nak sainaki to ora ya pada apun mau jadi aku claim kan itu nan man jadi tahu sih itu musi ada akan dari apun kono baru ni itu ko singa ada apun nak nang nangis nan ko itu ko I didn't make it. I am the list of the Rari, SFU. I thought enough of Ginota Groy, but Yari and the Rari. There is the moon payment. The other 3 quarters again, I can bury. I thought I can upon the Nanak, but upon the Canatari. On the Bonita go by upon Maud Baraboni, Yari, the Yalis, the Dan Maudi, the Nan Company. Now, we have a Tanaka, year and the you by a Seneca across South Nevada. But the Wissing and Amrum and nobody, and I'm bar for how I upon the industry of the Rari, I upon the Indicator. I'm going to need the Maud Baraboni in the Parent Rari, the Rangner of the Rabat Seti, the government resistance. ko de speaker ne ko ba de ka si yang kan ibu bo ke ai ta ko ba na go bo na no pa apun kan ta no to so en karo ayu ana pun ko ma yara ya ko para por roi apun ta pon in roi ko sa man ko anda mo guri yo ke al ndar na ida ke na de na ko pa ndare kana ko tain ko de ti ko anto te ba se ko ya ro ko aman kan ko te listan na ko ndera te ke pf ke ati ke pf kan na ko karo na
gangan ka buat dari apa itu wari pun contribute on the KBF ya karena contribute dan nga kos ya apa ese ni mo ko lagi kita ko kan andar si ko wana kan dar kana ko dai ya musin kana mo ko tuan ni mo kan na tai kan ne sida kita kan ya contribute na nga ko meron na sa Patra kanalo pa tao po sa ingaray. Pas na punta rin kan, nanda meron ito hindi kanalo pa tao ko, was unang kan nila ibubugay. Kana ibubugan na kung sa diya kan kero. Kurapat ako man, kabanan buwan ng select sa tiya kurinek. Prof. Speaker, ang yarabati, ito kong mga banalan ko lang ibubugan na po ni genuine the case. Okay, tawang rana pa, natin naman yun, tayo na yun nagi, kain tarawid, nagi makulin ng kampan. At ay pun tapusin na panaway kampan, kaya kamakuriya, naraputan namat. Amin na tayo, itan man na ba, akin ang motan tirari, di sistema yun, meria, kangapon kabuan na ba, pero iya, itan kamakuriya rin. Akin ang irumpa, yasan na irum tirari, ito manin, nakamakuriya meria, aklim, meria, yaki panin, manin dia kamakuriya rin kiro, yung irum huwat nga, ubi metin mo kanya rin, hirap basa. Sama ako ni Bobo may danan kampana kaya kamakuriya ira, kaputan namin, tapang iya pun. Punti ang abon ko ng sabi na ikisa ya. Kita mo ko ikita na panukan din ng wag. Ari kita erap. Kurapat sa ti. Ay tayo pun doon nanti. Sa ti asa sana ko nara streaming number is pen now. Ano pa kagrundi sa team. Rinit may panap. Ang wasibang taratay. Sa ti. Kura pati speaker, ay purin tayo ko usisir kaya kangay tekan. Kaya nga nakakay tauti, tap mo kura panap no kon tau tek. Ibugin katima tuan na nakako panap at the grain, na yuron ti rice, the brawa, the toro, o tape wurik. Sita ka nga pa, yon ti tisani po, pon kako ay kan pusiya ti tau teka, ayo. Koron nora riyan pon po ay kay. Ani katamaru arigi, pon anakako panap at yok. Nakakakiti di sila kayo iron di minute ay bugin di kaniwepa yugin pa ya karopay at the honorable tangariki date the minute Kurapati speaker kwadinek akangay kaya kanti silak anaslek tisati yakadinek may panap the speaker kwadinek ikarapati sati me pana perini nanasrak ay kukurente akin na peta uroyo puta kin makuri ibupo kin akonte bubusti ayo krapa speaker kurapa minute ti mon bukan nam select ti sati Prof. Speaker, ako kakuri ya kaya na puta kin makuri an kiperar kala layo ay kan busiya ti takarnek ba koran ton si kami nito tapi wala tami ito ay sen kakaturo krapa speaker era pati sati select the sati yakadinek yo the take awaken the KCDL the wake yang anak ki assign irom tira the cabinet away yeri e pupu ki ina konna pe katemu dalam te panape aran ko tap south angko ape kai ki kangaron ka kabaraya rieta na shipping lines tay bikin nangabukan tuwerak kitirurak kinetap ay bikin tatarin takako ngayari assign kanya kampana kite SOV at KCDL benang ibubuk sikar kita nanda tenan cranes naron narite kinantay te satia karinek me te baya ana taraya te KCDL de taye to tana tarari ki tirare pun nana kona nota mesna ko pa naron yate te sati KCDL eu tanto betei meria ou seles sakin tayo na ko ito ay rakayay po tira takako naroon ti sanpo mesi kana to ay ya utang kan meria retailers yon iya yon tarawa wan kan takangari ya kunan na kinakiyay tira kan po yon pa na ben naroon na rite kina yon ti sanpo diba ya kakawa ki pa ka
the KCDL ina katay ni kakaya to nangan na pun ko na anda kan harna pe to sa mga karawat tibi man on cabinet sing ko na mga karawana to nang kun data ki me to the suppliers ke to kora ka kya ko na anda ni pupung data ready ki or the grain area ina ban tay antay te sati kana ya tay ba area ni mata tay runa ba te KCDL kan hapon sakite te so wiki arin sakite e kapeyak yaki kapeyak yandere na konanda to ni claim the freights ki tera ki ngairen tabitai ipunya na kang asibkin kariken ki ko kan ana kapene man area sen kapene yondera utanakin ka ko ai kai ngai area karike to utanai yana otera ka kang sagi tera ka ya nang diondere kan tan nga kapun tera ka wore kan detai ka ana margin ne yang asi 10%. मैं यार भाई आउता बने माकुरी के दिनानन ते केसी ते वने ना पन्ना ना काय चांग अरी का काय yang age na konanda ko wore ke ri ke kata mero ate bu naru nani asan manwe antai te sate me paana ari ki tongana na pun busi na konde sate na pun ka unga ko pa ko pia ka unga yana ba amra am tan business punion na pa mani paana pa ai pa yate pa yam tan business kana ko ko kana ko na ben pun ti me to anda ko na utani ka ko pa yare na ben pun da ti me to na me kina kite pu e ri mukia amputan na mata me sakani kare ke pe yona te sati ko na meruro yona ni ka kaya ngane sinarita ke me KCDL ke au eso via KCDL tera ben ko na ri de anda ande ke pu kan de harin ta kang ne ti me to pa na ben na prap Sa tirik me pan kawan bukan namsira. Kora pati speaker, rara pati minita na nakaparapar, anang metak. Ako, ngayon mi pala pe ko spun kan taga kara kira pu siyo pare. To na no kote ti tapu es na meruro yon ke. Kanga ti pa yerli ba ti purchasing power. Ke ko kan kiri ma abmo ko to noron tari ke ke awu we ke. Na ko na kai to orobin. Ano ko nanti kita ma anaman itu buat nama itu tahun ko kai tara pontirais ini ngari sini mi ngaro itu wabu tabun ki yakin wabu tabun pontirais ngai yakin ini kontiri bu tabun kang samuanan tocek ngai to mi ngaro ye parite pun era kota pu me ya pun nanu ngai o putan nama ke auto pun pana ya ti me ton wo sera ke no ngai pun tapi untuk na karo ko to ya na ramane pe yu patera ke kam ko antara ya kan men to tiangkel kan itu ke to menti anak kari ke mal ti putan nama ko ngai tadi pun tak anak karik sen kan rapotan nam tapi bikin to ko naron kan sini pun tidak awal ai sabun tapi kira ko ya ande na sto usia ke sabun bubu sia mo rasati aru kon nen ke ko nan busia ako nan tara ya kan ti armane payu pato energi pokon te mo ora pane pato ko ai pun tak ya ana pin yuri tapi to kai taran tu tan te tira kan po yon to ti sari po to kamasen kabini ai tu tara di yon na makarga ti freight mother ada ibu kau tentera putar nama saya, ya usen teh. Kaya kau, kaya tahu apa tahu ia mitami ya kami orang ini, nan tu imbeto mungkin imbeto pas nak kaya iroro ye. Kau ya pun kami nan saya pun nan betul teh kabinet kami pun tiba tu nora ya tak takang lagi. Sabu usia kau. Terakhir orang kata maru akhir nora nak ngan imadewi ya. Ngan dau yang anak au putar nama teh selebagi nan teh yo pun takang ngan. Yon anak kari keses teh putar nama. Kaya ya usia kita tahu tiak. Itulah kita mungkin kata orang pun narais, kait terama, ipun nak yang kali saya tipu tanam dan orang tu tadi mereka masih menebi, okay? Aku sahabat aku ini, kan berapa hari kita kerap. Dimana? Berapa bukan na stra kiri kita saat ini paana, bayi nang notan nanon na nakarak, bayi ya tayo bayi, to bayi itaray ya, naran ime atatan tayo na ba nakarikiman di paana pa kangan naran kaputawan narito naspaspa kispaspaan ti me urung ti tawteka tayo kinangin ni po yay paana ba menangan ti tirate au teka ti sati sinaki yakin lan makuri mangaya na putan na ta terpa kanarna pa to yay ti mera naran kakayan nangan karikira ke kakang kosan tapi ki aki ang nanuwa yung cabinet pa yay kanasan waki ibu kini ngarukuan dikit demi Roy on nama makor ayah ini kan anak waki mina dikit ni dikit dikit ministry sakit akhir kainis mangaya itu apa ni minta anak kainis mangaya meni dikit dikit minta aku tapi orang meyai sa detak sa hayat jangan ada nak nani pupu kiai
imain dari ero koroi ero kuningai ero kuanta ringai ibukin wal kuanta me uroi nam ta pana ba kai ko ko to ya ki ponte pen pe ka ri ki pai ki ati me to nana ki araputa nome ta me ta ina no o ero tau te kai na ki ken kara spangana naru nero kwasan der ta bi ki ante ani kai nese me ta ka ko senaka kaya na au ministry ati me to na nero ko ta kanta ninga aro kanta ninga me ang putan name ta au kanta ninga ba nei pupu kyan para tispi Tisati kabenan bukan nam sirak. Kora pati speaker ara pari ti minit andar kaya sa senang ti matuan ti dari kina mati tau tea pasa kanta ni ngati buak ana ko ndik inon tai na irge kora pati speaker Kurapa tisati. Sanongan na kona sirak rimina. Ada sirak rimina pun nampana tabi mesua. Ngayo ari na tabi kiti sati jaman ya karinya kamitar o tinenon. Honorable Tibo Iwai. Tisati. Oyo shiraki sebabaire no iroin muinta ono we njiti dikiana ko wapi metenua ayi yo pira nono ya ante makuro aua tirokishua tirokishi ni boya o yara wanstanti ate ka ari yang ate tauta kan te tayari pa ipusimaya te onono e tauroi di nanuia Amerika tamarua ari nanu nangkanye pa inonia te makuruani narun ari te bekaki jonon kuraba te speaker Kurapa. Sati nakakakan yam sirak nakakak di sirak ayo ironti temin tay bukin tesua. At the Honorable Marcin Morris. A minute. Raba speaker ya korinya ya moan kai tawati sadi temen montakarinek bento pa tarawati no inano ibugin na sirak payo nakaka tawteka era etawroi tawteka inano aroi yono ayo raba sampai Tisati bukan nam sirak. Raba sabaide ay raba timita ering nisak ay matata anakaya ka tauteka pare putun kiribas emenaye ari kitang ko itiminita tiputuroi emenaye itiminita tisbiga nabubusi ko ay gabusan na betiminita ay kakatiki ay skiloi panan pa yukunan niya kawai kwa tayo nung tayo nakilang naman kura pa to speak up 10 minutes. era wat sabi pa ay era pariki bukan dislike meron tisati unta karinek sa tao ngai ibugin na rong ngai sa swagi na kurang sa makuri ang kanel sa utara ke para na konti te kabin be ya janu ya kana ibu kayo na konti sa ti unta karinek ako na sabi pa Kurapa minutes. Tisati kauan bukan nam sirak. sabayde kabaniana o yung kandi ay puni karapan kiluan TV pa ining nakuroy tumura kura pa kiluan TV papanarang kay ayaw mo kain ni kilibes awang mo ribi ara ko ragay kami na yon na para tarawati na ay puapuan na ko na nanganguray kay kura oritang ko kura pa timinita ay kakati ko pa na kura pa speak Kurapa. Tadi tapi mataran tari ya pun pakai ke yang sisira kayu. Sa karena kau kan nak di sisira karimin ayah pun mana dapat sisira kinda rota di bongayo. Di sisira kari nampana tenipu mau. Ayah nak dapat kaki. Mereka di satu itu mana kerja kami tapuaran. Hati Honorable Costa ke Kokoria. Tisati.
Kuraba, Honorable Speaker, iguring mga tapi ka nakaparin na usira kibukin te tibong ngayo nampa na tinipimiawa ka ngay tayakan. Ako wagi on na pe uya tabueran patatarin pa in norak en orak pa itaka nga ngayo kyuk. Usiya ti military tapi na paano kong ito man pa ayo pa tirang kay yan pa ide. Kaya na pero nga wakin ng kay ibukin katukan taka nga ngayo. Kurapa, Honorable Speaker. Kurapa, Seti, nakakakiyam sila kayo. Yun, timinta ibukin ti kwakwa. At the Honorable Pusi Nawan. Timinita. Kurapa, the Speaker. Ay main, kaya pun umantay dati ay punta ka pa rin naman sila daw sindi yo sila ay aron na pari the Speaker yari tayo na unumanin na ba wata tuwa mayak tuwa ni kay kind of tuwa mayak ni kapen may tapu na ko taway ni kami uro the Speaker nam kay takataka yan ako buto naman legal counsel staff ay may matamay kay the very things na kaumen na ngay ni kapen kami na muna Mauri. Mauri. Ayo kaya kana na sila kita sa tiya karinig may tabueran. Era pa sa tiya karinig na sila ki ay guguray ni Kosa. Pag-iba baro nga ay kasa ni Waki na kibugin kataruan o kapay siya ni karuan na napay na orag Christmas. Ari na ko na pamayay o no to tabueran o makurun di oran day na kuraba sa ban kuraba di minita ana ngan ko mon bukan nam sila kiti sa tiya ko dinek Kuraba, Honorable Speaker, ayo pun kahit tawari kiti timinita ka rin yakin na kaya ka na kung ausira kayo tayo enakya bukan na ausira kay eraw na pa anong minita ka rin yaki. Kaya nga po, tirikabin ako na kung titaw ka. Suka na titatan na rin. Ay painora ka. Kundi ay nakita rin. Ano ko ng Rosie Meawi. Ang ayari po, tirikabin ako na kung titaw ka. Tirang kita rati, tirayo pa na mga rikin akong tayo kay Mayra. Para barikit, speaker, para barikit. Timirita ka rin yaki. Kurapa Seti, Timita. Kurapa ana maruro ana bukan ka na sila kita sa tiya karinig may tabueran na ako. Taka nga kayo sa bayan, edi metondik. May isa ni maruro mautani mo kuriyo. Yan kay tuyotan ni asa ni Karoy. Ano taran nakita ka nga ngayon nanon tapay bugin tapay na oras nanon namakay na ragay yang ko na ibugin na panarono de sa di may dabueran no ari di si ambulance sa kanan ng wawa to ana na sugod daw ni gibas to ana na ano basic Christmas ay daw kayo na mga na ko gina ro ito ay bunin non de first quarter dili kaya bu ano na ba kan ni bubu gina konde anak ang tabueran no Christmas madon day na ni tira ka mais yan ang mga irawagan sa makin na sinang katoy din health centers o health centers madayan Starlink ano ko na bang ganun ang ibig mak aron na irita kiti dayan medical assistance kito dayan senior nese sa kana ataray clinics ka health centers yan ako wala kito na matabueran mata diray na Christmas pa as swakin ng kayo isa meron tayo magul pa temon ko tayo na ruko anay do ko tiyo tayo may gin by nork nataran na kita ka sa bahay Kurapa minute okay taran na yapansan daw na ron di sa tiya karinek yapan na bukan na sila may kain kan na riya ayan yapan na mga randa po ngayon kaya mga nang kamusra atiaw singkay ni karo ko mga atiaw tibina na konti nga po
masih House.